Jampuijala Bwkhakste Amchaio Ketalke Swnamwi Tisajaknai SDJM Court Aboni bagai Chasalo Jampuijala Bwkhakste ni Sangkoma Amchaio Jaga Nainani bagai berai mungo Thangkha High Court ni Justice ti Amarnath Court berai mani jora bini loge Thangkha Sipaijala Hangkhoni District Magistrate Bisheshori B Law Secretary Biswajit Pali te Jampuijala Bwkhakste ni SDM Sanjit Deborma Jampuijala Bwkhakste Amchaini Lokorokni Sanmung Tongmani haike Jampuijala Bwkhakste Amchaio Ketalke Swnamwi Tisajaknai SDJM Court Aboni bagai naharjakai tongo jotto beremni samung butang Chasalo Jampuijala Bwkhakste ni Sangkoma Amchaio Jaga Nainani bagai berai mungo Thangkha Tripura High Court ni Justice ti Amarnath Court berai mani jora bini loge Thangkha Sipaijala Hangkhoni District Magistrate Bisheshori B Law Secretary Biswajit Pali te Jampuijala Bwkhakste ni SDM Sanjit Deborma Ekor kaiba thayo Swnamwi Tisajaknai o SDJM Dorbarnok Swnamwi tisanani bagai belai jaga thai kaham honi sakha Tripura High Court ni Justice ti Amarnath Court Jampuijala Bwkhakste Amchaio SDJM Court Swnamwi tisajake kerongni jotto dalbidal chubaso mani amchani jotto lukurok abotei sanani kokkoroi Bureau Report Chini Khorang